Kapitan Inteng! Ada papanak ita tuyang. Sa dinumanang, Mapanak ita ayan ni pari Manulo anyang itaramidom ijay. Basta, adaramidan me. San amapalin amapan ka, taad da curfew. Kan amangan nunalaaw kayong tumanin ijay. Saanin? Awan lat amok. Si kapay, numabartag ka. Alan atuyang. Palubusan na kon. Promise, saan kami analaaw? No imbagak asaan? Na? Saan? Di mo ipapilay. Di ka mabain, akanayon ka ang mairek-reklamo yung barangay haul, ha? Basta, inakaw! Na, badang! Ang sublika! Kanya tiraramidem dito'y balay, Tata Badong. Adda ka di pa'y nabating anak mo, Manolo? Ay, adu pa'y Nasayat niya ron no kasta. Oh, adto'y, ginatang ko na ito'y apulutan ta. Ay, amangan no agronda da chip kwarog ita, Tata Badong. Magroon dadalaeng, maan ano ko ma. Winarningan datan. Tanalaaw ta ka no kasta mabartek ta. Na, Sa may isa, anda curfew. Amangan no pagmultain data. curfew di tanga. Mangirwar ka kidiniti basaw, tarog yan tante aginaw. Mangirwar ka pa iti may sabot iti arak. Nabartektan, Tata Badong. Ay, Inton bigat manen, alagi din, nuray may sabot lang. Sino tinang ibaga nga, ginom kayo iti arak katrabi ay tatabataong. Nalipatan nyo ka din nga da korfyaw. Sino ka mangibagbagay iti kasta kanya? Sugaw ka, Tata Badong. Ni chip tanod kwarog ti kasangsangom. Ni Chip Tanod Kwarog? Pili ka tatabataong. Agawid ka din, wano pagmultaan ka. Hoy! Saan ka kabutang Kwarog? Tata Badong. Orayan niya si Bagam! Aginom kami latakin ni Manulaw! Sa nabali at ang balaymat ni Manolo ti pagin inuman me! Wanangan nalaaw kayo nga raw. Nakababayin ka dagiti ka aruba na. Intun kwan, ireklamo da kayo manay. Aramidin dito'y balay kay Trabin, kwarang. Ni tatabadong nga minanggail. At di balay ni Manulaw. Nabarta kan naglaaw. Una yun da dya pare badong tanagtangkan ti ulo na. Si kanti mapaniti ayanda. Di dakmat patpatsain. Talaga da tao Da kayon ti makamo kadakwada. Adumeten dagiti kaaruban ni Manulong agrikreklamaw. Tanalaaw da kanu no kasta mabartag da. Ela, sa ti makamo. Anya ti aramidam dito'y balay na Manolo? Pare! Katerong ba nga pagsalutsudak iti kasta? Trabin, ngam ada ka pala dito'y. Sagpaminsan lang mat pare! Apay di ka mabayin iti kasta nga aramidam. Shh! Hindi mo matpigsaan at ang iwat mo pare. Kababayin ka dagiti karuba? Nakababayin da ita. Namin anon, nga inanawa da kayaw. Na. Laklakayan kan. Si kapay ti number 1 nga papaanawa. Kunamlan sino dahi dya parinting batinting. Anyat na pasamak aya. Pinabainan na kitisang wanan ti adu at tao idirabi ay. Numero 1 kanong agpapaanawa. Kay anyangay kung matipagsakitan tinakam mo, kat pudno may di mo amo asurutan ti curfew dito'y barangay tayaw. Kahit nasayaat nga raw ti kasyang inaramid na. Naga daw tinakanggag iti imbaga na idirabi ay. Basol mo matlaan nga. Asino nga min tinagko na amapan ka iti ayan ni Manula? No saan kumaanatangkan ti ulaw, kat dimngag ka kanya. Saan kumaanapasamak ti kasta? Balsek to day jay aparenting. Sana may parbang pabainan na kiti sangwanan na kiti tataw. Nakaida sa arakon iti pangrabyanta, inteng. Umay kan tamangantan. Anyat sida,
Adobo. Ay, nagimasan dong. Sigurado nga ado tekanak ita. Ay, katuwan Ang sakbay ang manganta, agkararag tapay nga umuna. Anya nga dayjay. Kasla danat nag-abato iti bubaw. Ay, ang mga nubunga laang ti kayo. Sos. Adumot tindungaw. Kasla ado abato ti barbarsak da iti bubaw. Sila waman no asino dayta. Na, ay, sa dino tinagkapuam katrabe ay, sapay nagmayat tangirsim. Ay, wen, naragsakak itatuyang. Anyat mapaspasamak kan kasi ka ba daw? Okay, aklain tuyang. Naragsakak laing kunakmet. Anyamanan akalukwan, tinaramid mo jerwar, Anya kalukwan? Adayamay. Apay ngarod akas tatiisem mo. Ah. Kaslada kayat nasawain. Saan mo, tuyang? Naragsakak laing ita. Mala, isiram ki din tiri daw tapno maturog tan. Naimbaga, tas anda ka nakita dagiti tanod ang nagrunda. Saan ata inuray ko pa'y amalpas ti rondada? Sakto rimwan. Duaman abal ko ti tinapay, marikwanang. Aken at ti bayad ko. Mabitlaang tayalaan ka Ay, wun gaya mare. Adaman damagan. Anya day tama ribanang. Awan ka di tinarik na makarkar na idirabi Karkar na. Apay ayamare. Adda ngamin mangibarbarsak iti bato iti bubong ti balay may. Ngam idi sinilawan may. Awan mo tinakita mi atao. Amangan nunat nag-abunga ti kayaw. Saan mare? Dadakkel abato. Nakitak nga ron itay bigat. Naimbag man ta saan kayo ang nasaktan? Madanaganak nga ron mare. Amangan no ti tawa minton ti barsaken da. Ay masapol nga galerto kayo. Ano kasta mare? Narigatan. Amangan magtatakaw mo dagita. Anya ngay, inikat mo wenno dinalusam dagiti bato iti bubong? Wendong. Sino nga tatawan panunot na anangaramid iti kasjay? Imbis nga ginanaak, saan? Taday nalusa ko na. Tiko na ni Marikwanang. Amangan kanuno agtatakaw dagiti nangaramid iti kasjay. Siguro Binilin nakpay ni Marikwanang. No kasta kano nga adamang barsak iti bubungta, saan ta kano aluklukatan tiri daw kan tawa. Taamangan no baro amudos dagiti agtatakaw. Napay nga dapay lang kasto mapaspasamak ket agrunrunda met dagiti tanod. Ay, anya nga iti ammo tayo. Amangan no inuray dalaan nakapagronda dagiti tanod. Kalpasan na, rimwar met dagijay nga awanan ba Nagtuyang tigat-gatangam nga asin, marituyang. Agyaman nak, marikwanang. Nadamag mo ka din tinapasamak ka da maribanang idirabe Apay, naan-ano da, maray? Adda kalumot ng barsak iti bubong da. Anya, Wun. Ay, talaga delikado ti panawan itan. nakita da ka na no asino tinang barsak, maray? Saan ata nasipnget-mut nga road? Kasta ka day. Iso ada kayo, aganad kayo, maray. Ah. Amangan no barumanan nga estilo dagitag tatakaw dayta. Ay na, amangan no iti ayan da kapitan ti papapanan ni Badong tunggal rabi ay. Kat iso ti mang barbarsak iti bubungta. Naibaga nakit kanyak, apinabainan ni kapitan idi na minsan arabi ay. Nay, napauli magkamagtan. Ay, ikwa maray. Nalagip ko la je lutlutwak nga inapoy ije balay may. Sa dino manen ti papanam katrapi ay. Adda na patag-apag na. Agpudno ka man kanyak ba daw? Si kakaditi ng barsak iti bubong da kapitan. Kurang pa'y nga roday dyan ngay naramid ka.
Kapo iti panang pabain kanyak ni pari inteng. Ay nabadaong agsardeng kan. Na, Kasano nga'y no adda madadaal mo? Kasano no mapunta am ti tawada ket mabuong ti sarming na? Aday sukat mo? ha? Ay kwa, isa na bali at saan dan tumot amamuan asya gayam tinagbarsa. Ay nabadaong, Eh. saan man nga inuubing ti panunot mo? Naskin nga ro na mabalis ko na niya akong pare. Anya klase ti panagpampanunot ti addaken ka? Kas kalaubing! Nay, aday tamanin inteng. Adamanin agub-ubor. Ay, isa naman ay bagtiri daw kang tawadungaw. Wen, inlakon Intun bigat. Mapanak iji ili ta inak agkanbas iti CCTV. Tapno maamuan no asino timang barbarsak iti bubong ti balay na. Wen, kasayaatan day tang aramidam. Ken kasaritak to da kwarog ta grondada. Ay na yung paglangan tayo may kadito balay kwarag. Umayak makikapi ang gangil. Anda ka di bagam? Mabaling ka da dito ikan amaturog inton malam. Mapay ka day. Manong aminin arabe nga damang barbarsak iti bubong ti balay may kanyantan. No kasta. Saan nyo pa'y nga amaw no asino timang barbarsak iti bubungyaw? Saan pa'y garong? Anda nga minahatap ko ang gangil. Ay, ibaga man no asinaw. Saan pa'y ang mabaling nga ibagak? Tasanak pa'y asiguradaw iti nakita. Rumwar kami kandi kwarog dumaw. Masapol ka day, arumwar kayo. Kasanod no adda makakita kada kayo. Sana balitan damat paglemangan mi kani kwarog. Ay na, ang umsyak ti madanagan iti kastang aramidon nyo. Kas nakunak, ada paglemangan mi kani kwarog. Saan mo't ngamin amasapol arumwar kayo kay? Nasay saya at no rumwar kamay. Tapno makita mi no asino timang barbarsak iti bubungta. Sa may sa damat armas mi. Hinta na gangil. Anda tadi kwarog. Ilak mong tiri daw kung tawa. Hawen, agan-anad kayo. Na. At daim mo nag-itigate yung ang gangil. Kita man na yung bagno asinaw. Kaslan ni pare badong. Isumat ti kunak. Na. Nitata ba doon magpaisaw? Naturin day tanataw. Pay mat. Relax, uncle, relax. Luko at talaga day ta. Na. Ay, iun mo ti flashlight ko, ano? Nagadun timbarsak ni pare badong abato, iti bubong ti balay may. Eh, madadaili na! Sigurado kang gangil. Eh, win! Saan nabalita damat in-record ka? Saan doon ang makapaglibak ni pare badong? I-switch ko na kastoy. Ay, pare! Una yan, pare! Kunakon kat asikati mang barbarsak iti balay da anggail tataba daw. Ay, kwa, agpalawagak, pare inteng. Kwaraw gay. Sino tinang ibaga? Barsakam iti bato ti bubong ti balay may. Ay, kwa ngamin pare jay. Di mo ipagagaging ga ito. Kat nasakit tinakamaw. Gapo iti imbagak idikan ka. Idi nabartek ka iti ayan ni Manulaw. Ay, kasano pinabayaran nakmet ngamin pare. Di mo mat ngamin amo ti maanawa tataba daw. Kas kalaubay. Ay, Gusto ti imbagan di kwaraw. Sana nasaya ti aramin mo. Kunak nagtatakaw ti mang barbarsak iti bubong ti balay may. Si kagayam. Ala, ibabam dagita abataw tagsarita ta iti nalapat. Ay na, tatabadong. Di ka gumurgura no bagbagaan da ka. Gapoy ti dakes nga aramid mo. Ta para matladay ta iti pagsayatan. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects, June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC.
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenday toy ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.